Takle vrvež vlada v pomožnih prostorih Srpske pravoslavne cerkve v središču Trsta, kjer pripravljajo pakete za svoje sonarodnjake v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem. Pomoć stiže sa svih strana. Drago nam je da ljudi dolaze. Evo sad upravo je jedan gospodin Italijan je dao 50 eura. To se sve upiše tamo i daje se priznanica, sve je legalno, tako da pomoć stiže na pravo mesto. Ljudje darujejo hrano in obleke, pa obuvala, ustekleničeno vodo, plenice, hrano za dojenčke ter ostali sanitetni material. Stiamo aiutando un po' con degli amici che ci conoscono e soprattutto in collaborazione anche con altre persone serbe, amici. Ja sam od nedelje ovde i danas ću biti. Dok god bude potrebno, ovih dana ću pomagati. Pri koordinaciji zbiranja potrebščini in organizaciji prevozov pomaga tudi srpski konzulat u Trstu. Ovo što sam doživio, što sam video i ovaj, da kažem, odziv ne samo srpskog stanovništva, nego i italijanskog i slovenačkog je zaista fascinantno i evo ja im se u ime generalnog konzulata zahvaljujem na tome. Pomoč zbirajo tudi v srpski skupnosti Vuk Karadžić, od koder se je v minulih dneh na pot podalo že več kombijev. Danes zvečer pa pričakujejo večji tovornjak, ki gre jutri proti Srbiji. Tu mnogi kažu što ne ideš da braniš. Ja ko jedna osoba da odim dole, ništa ne da uradim. Ako ovdje ostajem da skupljam humanitarnu pomoć, znači mnogo će više to njima znati nego li da ja odem sam dole. Pomoč nameravajo zbirati vsaj še do konca tega tedna. Trenutno jim najbolj primanjkuje plenic, otroškega mleka, čistil in dezinfekcijskih sredstev.